Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. Radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 ya radiyo Ijwi ry'Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radiyo Ijwi riyobora. Abadukurikira kuri internet mujye kuri wa3.radio.voa.com mukurikire aya makuru. Turi no kuri Facebook na YouTube radio yacu VOA. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Amakuru tubategurira tukanayabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19 igenda ikomorerwa hirya no hino mu Rwanda, abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi baravuga ko bahejejwe mu gihirahiro. Ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya COVID by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure, ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange. Uwo ni Jean Claude Nzeyimana ukuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu. Mu Rwanda gufungira abantu ahantu hatemewe n'amategeko byongeye kugibwaho impaka mu rukiko rwa Gasabo. Professeur EGIDE KARURANDA wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo yabafungiye mu kigo cy'inzererezi cya Gikondo. Umubare w'abanduye COVID-19 ku isi umaze kugera kuri miliyoni 17 zibarurwamo ibihumbi 670 bahitanywe nayo. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye kwavugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zishinzwe umutekano muri Zimbabwe zubahirije ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza abuza urujya n'uruza rw'abantu mu murwa mukuru Harare. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Izo nteko zubahirije bikomeye ishyirwa mu ngiro ry'ayo mabwirizwa uno musi wa kane mu kubuza abanyagihugu kwinjira ku murwa mukuru Harare umunsi umwe imbere y'imyiyerekano yo kwiyamiriza leta itegekanijwe ejo kwa gatanu. Ni mu gihe abaharanira agateka ka muntu n'uko ibintu vyohinduka mu gihugu bagabisha ko ihohoterwa ry'agateka ka muntu ritera ryiyongera mu gihugu. Igipolisi n'abasirikare bacungereye amabariyeri bategetse abantu amajana n'amajana bariko bagerageza kwinjira ku murwa mukuru gusubira iyo baje bava. Mu bice vyo hagati ku murwa mukuru Harare abajejwe umutekano bategetse abanyagihugu kwava, ibibanza bigirirwamwo ubudandaji navyo kugara. Ingingo nk'izo zibonekeje no mu bindi bisagara bito bito mu gihugu. Icuka kibi kiriko kiriyongera mu gihugu mu gihe ubutunzi buriko burayanzara. Mwijambo yashikirije abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi ZANU-PF ku munsi wa gatatu, Perezida Emerson Mnangagwa yavuze ko imyiyerekano itegekanirijwe kuba ari umugumuko ugenewe gutembagaza leta yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. Yagabishije ko abajejwe umutekano bazoguma bari magabo. Umutwe w'abatalibani muri Afghanistan watangaje ko ugiye kurekura ingabo za leta wari usigaranye. Geoffrey Mutagoma akomeza iyi nkuru. Umuvugizi w'umutwe w'abatalibani Suhail Shahin yabitangarije i Doha muri Qatar ku cyicaro gikuru cy'uwo mutwe. Byari nyuma y'umunsi umwe gusa Perezida Ashraf Ghani wa Afghanistan avuze ko nawe azarekura abarwanyi 5,000 b'abatalibani bari mu maboko y'ingabo abereye umugaba. Yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, Suhail Shahin yavuze ko ingabo 1,000 za leta bafite bazazirekura mbere y'ikiruhuko cy'abayisilamu cya Eid al-Adha, avuga ko bigamije kwerekana ubushake bwo gukora neza. Impande zombi kandi zemeranije guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 3 y'ikiruhuko cya Eid al-Adha. Ejo kuwa gatatu, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubwiyunge bw'Abanya-Afghanistan Zalmay Khalilzad yahuye n'abategetsi ba leta y'icyo gihugu i Kabul mu murwa mukuru baganira kuri icyo kibazo. Kugeza ubu ibikorwa ku ruhande rw'abatalibani no ku ruhande rwa leta biragaragaza ko imishyikirano hagati yabo iteganijwe mu cyumweru kimwe ishoboka nk'uko babyiyemereza ubwabo. Gusa haracyari igihe cyo kureba niba koko izaba. Umubare w'abantu banduye COVID-19 ku isi umaze kugera kuri miliyoni 17 zibarurwamo ibihumbi 670 bahitanywe nayo. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo ibarurwamo benshi muri ibyo byiciro byombi. Geoffrey Mutagoma arakomeza iyi nkuru. Ku rugero rw'abantu miliyoni 4,400 banduye virusi ya corona, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayongeye kuza ku isonga mu kubarurwamo abantu bahitanywe na COVID-19. Kaminuza ya Johns Hopkins yatangaje ko abagera ku 150 bamaze guhitanwa nayo muri Amerika. Muri leta zimwe na zimwe nka California, Florida na Texas, imibare y'abandura igaragara muri iki gihe irenze iyo bigeze kuva ikiza cyaduka.
Abahanga mu by'ubuvuzi muri Amerika baravuga ko leta zafunguye ibikorwa by'ubucuruzi n'isurwa ry'ahantu nyaburanga hakiri kare. Harabura kandi ingamba n'icyerekezo bihamye ku rwego rw'igihugu kuko leta zigomba kwirwanaho mu gushyiraho amabwiriza yo kwirinda. Ibi bituma habaho amabwiriza anyuranye muri buri leta, harimo n'arebana n'abinjira mu gihugu. Umubare w'abandura kandi ukomeje kuzamuka mu bindi bihugu nka Australia. Ubu igeze ku barenga 16,000 bibarurwamo 189 bahitanywe nayo. Ubwiyongere bw'ubu bwandu bwateye umuvuduko wo guhiga urukingo rw'iki kiza mu bushakashatsi. Ejo kuwa gatatu, ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti cyavuze ko kigiye gutanga uburenganzira bwo gukoresha ku buryo bw'ingoboka rumwe mu nkingo ziri mu igeragezwa. Kugeza ubu hari inkingo 2 zigeze mu gihe cy'igeragezwa muri Amerika no mu Budage. Umuryango mpuzamahanga ONU uraburira ko ibice 60% by'abanyazimbabwe bugarijwe n'inzara. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ishami ry'ishyirahamwe ONU rijejwe ibifungurwa PAM ryasavye no munsi kuwa kane iyindi miliyoni $250 y'amadolari agenewe gufasha abanyazimbabwe miliyoni n'imiliyoni ni mu gihe kiza cy'umugera wa corona kigeramiye ico gihugu. PAM yagabishije ko ibice 60% by'abanyagihugu bashobora kugira ibibazo bikomeye by'ibifungurwa. Zimbabwe ifise ibibazo vy'amafaranga y'agaciro, imiti n'itituka rikomeye ry'ifaranga ry'igihugu. Ishirahamwe PAM rimenyesha ko igitigiri cy'abanyazimbabwe bafise ibibazo by'ibifungurwa kizoshika ku miliyoni 8,600 mu kwezi kwa 12. Iryo shirahamwe rimenyesha ko bizoba bitewe n'ingaruka z'uruzuba, iyanzara ry'ubutunzi n'ikiza cy'umugera wa corona. Izo miliyoni $250 y'amadolari PAM isaba agenewe gufasha ibikorwa vyihuta bitera vyiyongera. Mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka ryari ryarondeye imiliyoni 130 y'amadolari gufasha ibikorwa vyihutirwa gushika mu kwezi k'8. Lola Castro, umuyobozi wa PAM mu karere ko muri Afrika mu manuko, asaba amakungu gufasha bidatevye kugira ibintu ntibimere nabi kurushiriza. Komisiyo ishinzwe amatora muri Cote d'Ivoire yemereye abanyagihugu ko amatora ya perezida azaba mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka azagenda neza. Fidel Niyongabo akomeza iyi nkuru. Ubwo rwego rwatanze ico cizere ku munsi wa gatatu ni mu gihe umugambi uri ku butegetsi RHDP wasabye Perezida Alassane Ouattara gusubira kwitoza. Ivyo naho ababigwanya bavuga ko atawurenganzira afise bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu hisunzwe ibwirizwa shingiro. Imigambi itavuga rumwe na leta ikeka ko abajejwe gutegura amatora bahengamiye ku ruhande rwa Ouattara. Urwego rw'igihugu rujejwe amatora rwatangaje ko ruzovugana n'imigambwe yose imbere y'amatora yo mu kwezi kw'icumi. Umukuru w'urwo rwego Ibrahim Kulibali Kuiber avuga ko ikintu ca mbere bashaka gushika ko ari gutuma amatora yizigirwa kandi aba mu muco. Perezida Ouattara yishura ku vyasabwe icese n'abanywanyi b'umugambwe wiwe ku munsi wa gatatu vyuko yasubira kwitoza, yasabye kuronswa umwanya wo kuvyiyumvira. Yamara yamenyesheje ko atigeze ahemukira abanywanyi b'umugambwe wiwe. Yamenyesheje ko azotangaza ingingo yiwe mu ijambo vyitezwe ko azoshikiriza abanyagihugu ku munsi wa kane w'indwiza. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Geoffrey Mutagoma batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube, radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Tugiye gukomereza amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo yasubitse urubanza rw'umunyemari Bwana Alfred Nkubiri n'urwa Professeur Egide Karuranga wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo. Isubika ryashingiye ku burwayi bwa Nkubiri ndetse n'icyorezo cya COVID-19 cyateye Professeur Karuranga kutagera mu rukiko. Bararegwa ibyaha byo gukoresha imitungo nabi ifitiye rubanda akamaro. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu nkuru irambuye. Iburanisha ry'urubanza rw'umunyemari ukomeye w'umunyarwanda Bwana Alfred Nkubiri ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure kubera kwirinda icyorezo COVID-19. Nkubiri wari kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali n'ubwunganizi mu mategeko yavugaga mu ijwi ry'umuntu ufite intege nkeya. Yabwiye urukiko ko afite ikibazo cy'uburwayi kandi ko nta ngufu zo kuburana. Abanyamategeko bamwunganira bavuze ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ubushinjacyaha bwongereye muri dosi ibimenyetso bishya bigera ku 10 kandi ko ari ngombwa ko babona umwanya uhagije bakabisesengura bakamenya ibikubiyemo bakabona kwiregura. Atazuyaje umucamanza yahise yanzura ko uburenganzira bwa Nkubiri bwo kunganirwa mu mategeko no gutegura dosiye akabona ingingo zimurengera ari ngombwa.
yavuze ko mu nyungu z'ubutabera ari ngombwa ko urubanza rwimurirwa ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka. Ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano no gukoresha inyandiko itavuga ukuri. Yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka ari kumwe n'abandi bantu 8. Ku isonga ubugenzacyaha bwatangaje ko bakurikiranyweho kunyereza amafumbire yaragenewe abahinzi afite agaciro ka miliyari 9 z'amafaranga. Kubireba Nkubiri wenyine muri ako kayabo abarwaho miliyari zisaga 2. Amenyerewe mu bikorwa by'amasoko ageze inyongera musaruro ku bahinzi. Naho Professor EGIDE KARURANDA watawe muri yombi ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi, ibura rye ryongeye gukurura impaka ndende ku baburanyi bombi mu rukiko. Bwari ubugira kabiri ubushinjacyaha butamugaragaza, bwongeye gusobanura ko kubera ibihe by'icyorezo COVID-19 biriho, abafungwa bagomba kubanza kubapima bikamenyekana uko ubuzima bwabo buhagaze. Ni mu gihe mwiburanisha riheruka umucamanza yari yategetse ko agomba kuburanishwa hifashishijwe ikoranabuhanga ry'iyakure. Mwiburanisha rya none bwabwiye urukiko ko bushingiye ku mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima Professor KARURANDA yazaburana nyuma y'ibyumweru 2. Maître Tarisisi Dahemuka umwe muri batatu bamwunganira yabwiye urukiko ko kugeza ubu aho Professor KARURANDA afungiwe hataramenyekana. Asaba ko amategeko yakurikizwa ubushinjacyaha bugahatirwa kumugeza imbere y'ubutabera agasanga icyemezo cy'umucamanza yari yafashe mbere kitarubahirijwe. Uyu munyamategeko yabwiye urukiko ko asanga isubika rubanza ridashoboka kuko urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rutabifitiye ububasha. Avuga ko mbere yarafungiwe muri kasho ya polisi ya Kicukiro mu mujyi wa Kigali bityo ko yagombye kuregerwa urukiko ruri hafi aho. Abanyamategeko bamwunganira baravuga ko kuva yafunga ubushinjacyaha butaragaragaza dosiye ikubiyemo ibyaha umurega. Baravuga ko mu bihe bitandukanye basabye ubushinjacyaha kumufungura banga ko ashobora kurwara icyorezo COVID-19 kuko n'ubusanzwe ngo ahorana uburwayi ariko bwarabyanze. Naho Maître Faustin Murangwa akavuga ko yaba we na bagenzi be ndetse n'umuryango batazi aho Professor KARURANDA afungiwe kandi ko afunzwe binyuranije n'amategeko. We na bagenzi be bakavuga ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha biteye inkeke n'urujijo mu gihe ngo nabwo butagaragaza aho afungiwe. Baravuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza niba uwo bunganira yaba yarahuye n'uwanduye icyorezo COVID-19 agashyirwa mu kato nk'imwe mu mpamvu zatuma ataburanishwa. Amakuru Ijwi rya Amerika yakomeje guperereza aremeza ko Professor KARURANDA ari mu bajyanywe gufungirwa mu kigo cy'inzererezi Igikondo mu mujyi wa Kigali hazwi nko kwa Kabuga mu rwego rwo kwirinda ubucucike muri kasho za polisi. Ubushinjacyaha bwo bukavuga ko niba abanyamategeko basanga Professor KARURANDA afunzwe binyuranije n'amategeko babitangira ikirego. Busobanura ko kuba batagaragaye mu rukiko kubera icyorezo COVID-19 bitaba impamvu zo kuvuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko. Bwavuze ko KARURANDA ari umunyarwanda nk'abandi kandi ko agomba kurindwa icyorezo nk'abandi bose. Bubwira urukiko ko atari bwo bugena uko amabwiriza yo kwirinda icyorezo agomba kubahirizwa. Kwibura bubasha ry'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, abanyamategeko bavuga ko urubanza rwagombye kuburanishirizwa mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku ngingo yo gufungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwamushyikirije urukiko rwa Gasabo kubera yafatiwe Kimihurura. Professor EGIDE KARURANDA wahoze ari umuyobozi wa kaminuza ya Kibungo, ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha byo gukoresha nawe umutungo ufitiye rubanda akamaro, gufata ibyemezo bishingiye ku itonesha, ubushuti, urwango cyangwa ikene wabo. Kugeza ubu kaminuza ya Kibungo Unique Professor KARURANDA yayoboraga yarafunzwe kimwe n'izindi ebyiri nyuma y'aho inzego z'uburezi zisanze hari ibyo zivuga ko zitari zujuje. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa urakoze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye u Rwanda imashini 100 zizafasha kuvura abarwayi ba COVID-19 barembye. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda abafitiye inkuru. Kibinyujije mu kigo cyayo gishinzwe iterambere USAID muri iki gitondo igihugu cya Amerika cyashyikirije leta y'u Rwanda imashini 100 zisanzwe zifashishwa mu kuvura abarwayi barembejwe na COVID-19. Izi mashini zatanzwe na ambasaderi wa Amerika mu Rwanda ashyikiriza Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda. Itangazo ryahawe abanyamakuru rivuye muri ambasade ya Amerika mu Rwanda rigaragaza ko iyi nkunga ya Amerika igamije gufasha u Rwanda muri gahunda yo guhangana n'iki cyorezo nk'uko byasobanuwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda Peter Vroman. Yavuze ko izi mashini zakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu zisanzwe zifasha guhumeka abarwayi bajahajwe na COVID-19. Uyu munsi Amerika yatanze imashini 100 zizafasha indembe guhumeka. Ibi byuma byakorewe muri Amerika bizafasha mu kurwanya icyorezo cya corona mu Rwanda. Corona ituma bamwe mu barwayi bananirwa guhumeka. Ibi bikoresho bizoherezwa mu bitaro no mu bigo nderabuzima byita ku barwayi ba corona hirya no hino mu Rwanda.
Leta y'u Rwanda isobanura ko yari isanzwe ifite izindi mashini zifasha abarembejwe na COVID-19. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Daniel Ngamije akemeza ko izi mashini zije ziyongera kuzo leta yari yaraguze ariko zikazanifashishwa mu zindi ndwara. Twakiriye ibi byuma bifasha abarwayi b'indembe barwaye COVID-19 iyo barembye bafite ikibazo cyane cyane cyo guhumeka. Bije bisanga ibyo guverinoma yari yaraguze, twari dufite 87 mashini zakoraga mu bigo bitandukanye aho twita ku barwayi bafite uriya ndwara. Ikindi umuntu yakongeraho nuko ikibazo cyo guhumeka n'abarwayi bafite izindi ndwara bashobora gukenera kwifashisha ibi byuma kugira ngo bibunganire mu guhumeka. Ni ukuvuga rero yuko ni umutungo tugiye kwifashisha muri ibi bihe bikomeye bya COVID, ariko na nyuma yaho bizajya mu byo dukunda kwita abarwayi b'indembe bavurirwa cyangwa se za ICU. Minisitiri w'Ubuzima yongeyeho ko kugeza ubu bafite ibigo 10 byakira abarwayi ba COVID-19 kandi buri kigo kiba gifite imashini yakwifashishwa mu gihe habonetse umurwayi urembye. Mu ma treatment center ageze ku 10 dufite ubu ngubu hose twafite nibura 4, ukubye hafi 50 ziri gukoreshwa, izindi zari ziri muri stock zikereje kuba zakoreshwa aho zakenerwa dukurikije ko umubare w'abarwayi ushobora kwiyongera. Ubu rero niba hajeho izindi 100, nabivuze nti iki cyorezo gihora kidutungura umunsi ku wundi. Uyu munsi abantu bamwe basigaye bakeka ko kidakaze bakaba bakwirara, biranagaragara ndetse mu myitwarire ya bamwe na bamwe badafata iki cyorezo nk'aho ari indwara ikomeye yica. Ndashaka kuvuga ko icya mbere ni ukwibeshya cyane. Uwagize amahirwe yo kurwara ntikimuhitane ni amahirwe yagize, ariko nta wakomeza ko wowe cyangwa agiye ejo tukirwaye twabiva mu mahoro. Izi mashini zatanzwe zifite agaciro ka miliyari mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi nkunga ije ikurikira izimaze gutangwa n'iki gihugu cya Amerika zingana na miliyari 10 muri ibi bihe byo guhangana na COVID-19. Mu myaka 10 leta ya Amerika ivuga ko imaze gufashisha u Rwanda amadolari ya Amerika agera kuri miliyari 100 akoreshwa mu rwego rw'ubuzima. Kuva u Rwanda rusubukuriye imirimo imwe n'imwe, imibare y'abandura buri munsi igenda izamuka. Iyo ari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda abantu bakaba 2,000 aribo bamaze kwandura iyi virusi, abagera ku 160 bamaze kuyikira, no 922 baracyayirwaye. Kugeza ubu abantu 5 nibo bahitanywe n'iyi ndwara. Inama y'abaminisitiri yari iteranye kuri uyu wa gatatu yongeye kugaruka ku kibazo cy'icyorezo cya virusi ya corona, isaba abanyarwanda kutirara ahubwo bagakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Inama ya guverinoma yanasabye abantu bose kugabanya ingendo zitari ngombwa, harimo kugabanya gusurana mu miryango igihe bitari ngombwa. Iyi nama kandi yongeye gushimangira ko ingendo zibujijwe kuva saa 3 za nijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Leta yemeje ko serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza gukora, ariko zubahirije amabwiriza atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, arimo gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa no gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Mu gihe ubucuruzi n'indi mirimo yari yarahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19 igenda ikomorerwa hirya no hino mu gihugu, abakora umwuga w'uburobyi bo mu karere ka Rusizi baravuga ko bahejejwe mu gihirahiro. Umunyamakuru wacu Temistokle Mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru. Imirimo myinshi yarasubukuwe, by'umwihariko natwe hano mu karere ka Rusizi, navuga ngo hafi ya yose, ariko bigeze ku mwuga. Bwana Nzeyimana Jean Claude akuriye ihuriro ry'amakoperative akorera uburobyi mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Aragaruka kuri icyo gihirahiro avuga ko bakomeje guhezwamo mu gihe abandi bari mu mirimo. Twanagerageje gushaka amakuru ku bayobozi batandukanye, turabavugisha inzego zinyuranye, ariko uwo tugerageje kuvugisha yirinda kutubwira byinshi, ahubwo akatubwira ngo mwe muretse tuzababwira. Nta gisobanuro namba, nta nama, nta bikenewe, nta kirenga kuri ibyo. Abagize amakoperative y'abarobyi mu karere ka Rusizi bavuga ko kimwe n'izindi nzego ihagarikwa ry'imirimo kubera COVID-19 ryabasubije inyuma mu bukungu. Ubu barabara igihombo cyarenga miliyoni 60 mu mafaranga y'u Rwanda bakabaye barinjije atarabonetse, kuko iki cyorezo cyateye bakiri mu mezi asanzwe abonekamo umusaruro mwinshi. Mu gihe abakora indi mirimo bo bakomorewe bakaba barimo gushakisha uko bazanzamuka, ariko ku barobyi nta kirakorwa, ibikomeje kuzambya imibereho mu miryango. Dusa n'abugarijwe, twaryaga tujya mu mazi tugakuramwo igitunga abana n'ikidutunga, tukanamwa amafaranga ya mituweli ndetse n'amakaye y'abana n'amakaramu. Ariko kugeza ubu ngubu nta mbwato na bumwe, amaso yose yagiye ku gifuka yarafunzwe. Ubu turi aho ngaho, dufite inzara nyinshi kubera nta bintu byo mazi tukibona,
ntibatwemera tujyamo, bafunguriye abandi, bafungura abamotari, bafungura abandi bose, ariko twebwe ikivo banze kudufungura ikivo, sinzi imbogamizi zaba zarabayemo. Nakoraga hepfo hano mu kivo turoba, tukabona nk'utujanga, umuntu akabona nk'agafaranga yagura nk'agafu imuhira, none ubu baradufungiye, nta nikode mfite, bari no gukomeza bansohora ba nyir'inzu. Iki kibazo abakora umwuga w'uburobyi bafite bagisangiye n'abakoraga ubucuruzi bw'umusaruro wavuye muri ubwo burobyi biganjemo ab'igitsina gore. Bamwe muri bo baravuga ko nyuma y'aho itegeko rirebana n'ibidukikije ribakuriye mu masambu bari bafite mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ubwo bucuruzi aribwo bari basigaye bahanze amaso, nyamara kuri ubu bwarahagaze. Ikiva ni umurima, niho dusarura ibishyimbo, niho dusarura imyumbati, niho dusarura ibijumba aho mu Kivu. Kuko abagabo bacu barobaga, niba hari umugabo uzanye 20,000 yasanga nawe warabonye 10, mukaba mubonye imyumbati, mukaba mubonye ibishyimbo, mukagura n'umunyu n'amavuta. Ariko ubu ngubu nta hantu rwose twabikurana. Twari twarakuwe muri za metero 50, ariko nta kibazo twari dufite, tugicuruza dusambaza abana bacu, ntabwo bari babayeho nabi. None mwino minsi byagenze gutya, nta mibereho dufite rwose. Ubu ngubu twabuze n'agasabune, tubura n'ibyo kurya. Ubu ngubu abana bacu barashaka kubwara bwake kubera yuko ibyo kurya nta bihari. Aba bakora umwuga w'uburobyi, icyifuzo cyabo ntikirenze ku kuba bakomorerwa kugira ngo nabo bashakishe uko babaho mu miryango. By'ukuri ubuyobozi butubereye maso, busanzwe bidufasha muri byinshi, ariko nabasaba ko no muri iki kibazo cy'icyorezo cya kovide by'umwihariko ku barobyi bakagombye n'ubundi kuturebera kure, bagasa n'abareba zaba ari n'ingamba wenda zindi zidasanzwe tukaba twaganirizwa, tugafatikanya gushyira mu bikorwa, ariko nibura natwe tugafungurirwa tukareba ko ubuzima bw'umurobyi bwongera kuzahuka nk'abandi bose muri rusange. Ntibyadukundiye kumenya icyaba cyaratumye uru rwego rw'uburobyi rudashyirwa mu mirimo yakomorewe aha mu karere ka Rusizi, ndetse n'ibyo ababukoraga bateganyirizwa mu gihe batarafungurirwa, kuko inshuro zose twagerageje kuvugana n'ubutegetsi bw'akarere bitadushobokeye. Ni mu gihe abarobyi bagaragaza ko bijyanye n'uko uyu murimo wabo ukorwa, bishoboka ko bakora banubahiriza amabwiriza agenga ikumirwa rya COVID-19, arimo nko guhana intera, kwambara udupfukamunwa, isuku n'ibindi. Nibutse ko nubwo akarere ka Rusizi kakiri mu kato ko kutagenderana n'ibindi bice, imirimo isanzwe hafi ya yose yasubukuwe. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tunyarukiye noneho muri Tanzania, aho abantu barenga 5 mu nkambi ya Mutenderi bashimuswe mu gihe kitarenze ibyumweru 2. Ni mu gihe ikibazo cy'umutekano muke kikiboneka nk'icyaburiwe umuti mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin mu nkambi ya Mutenderi. Ikibazo cy'umutekano muke mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi ni kimwe mu bibazo byamyeho minsi yose kandi kitaragera gifatirwa umuti ku impunzi zihunga muri 2015. Bimwe mu bikomereye impunzi no gufatirwa inyuma y'inkambi, bamwe bagahasiga ubuzima, ubusuma bukabije bw'abakoresha ibigwanisho hagati mu nkambi no kunyuruzwa mu ijoro, hama abanyurujwe bakaburirwa irengero. Benshi mu banyuruzwa bafatwa mu ijoro kandi nta wuzi ukora ico gikorwa, naho amakenga ari menshi yuko igipolisi gicungera umutekano mu nkambi arico kinyuruza abantu ku mpamvu zitaramenyekana. Kenshi hanyuruzwa abagabo, ariko abakenyezi babo iyo bituye mu gipolisi kubaza yuko bo bari bo babanyuruje, cibure yuko hoba hari ikosa bakosheje, babwira yuko atana kimwe bamenya kandi nta n'ivyo bitayeho cyane. No kuri ibiheruka kuba muri iyi kambi n'agahomerabunwa biranadutangaza cyane kubona umutekano utifashe neza, abantu bakaza gutorwa ijoro saa 6 z'ijoro, mugabo badaciye no kubatware, hanyuma tukumva ngo abantu batwawe tutamenya babatwaye baribo. Ibintu bitangaje cyane, kuko ugiye kuraba ibintu bitangaje gose. Babaje bajejwe umutekano babwira ko batabizi na byo bintu, mugabo karaba ibarabara ryinjira ni rimwe, uca ku ibariyeri y'amakazi, hanyuma ugaca ku gipolisi nyene, hanyuma ukaduga mu nkambi. Nta rindi barabara na rimwe rica inyuma rihari kiretse iryo barabara rimwe risohoka rija Gasanda, mugabo ukumva ngo abantu baragiye ngo ntibazi iyo bari ngo ntibabizi nabo nyene. Ibintu bitangaje cyane. Ikindi ko ndaraba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi simbona ko bimeze neza, kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba, tubona bamwe batwagwa, abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka, kandi iterabwoba ha mu nkambi birarenze. Abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze. Ariko gushikisa tugerageje kuraba neza, turabona yuko hari impinyanyuro
ibiganiro bariko barahinyanyura ingene abantu ahubwo barohava bakubitwa n'inkoni bya bindimwe byo mu myaka irenganye ku makambi ya kahise. Biraboneka ko mengo neza bigomba kugaruka uko niyo nzira mbona berekejemo, kuko impunzi yoyo uko isunagujwe, uko ikubiswe, uko irishijwe, uko iryamitswe niko iryama, kuko yitwa ntaho nikora. Ikibazo cyo kunyuruza abantu cyahereye mu nkambi ya Nyarugusu mu mpera z'umwaka uheze, kibandaniriza mu nkambi ya Nduta, noneho giherukiye mu nkambi ya Mutendeli. Amakenga ni menshi yuko woba ari umugambi wo guhungura impunzi ku nguvu, nabo jya biyandikishije ku bushake bwabo barimo guhunguka ku bwinshi muri iki gihe. Impunzi tubayeho mu bwoba ntangere, kandi twari tubivuga kuva na kera yuko umutekano wacu udakwiye. None rero ibyo bintu twari tumaze iminsi tuvyumva, igihe tuvyumva Inyarugusu, byaravuye Inyarugusu bija n'Induta, abantu banyuruzwa batwarwa mu ijoro batazi irengero. None urumva birashitse ni Mutendeli. Nukuri ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba. Dufatiye ku ruhande rw'ikambi nago, twebwe abanyekambi kweri turarajwe ishinga n'ubwoba. Ubwoba ni bwinshi mu mitima y'abantu, mbere bamwe haragize igihe mbere tubona ko byahimiriza bigera kututangariza mu myaka irenganye muri ya manama yabo, aricyo kiki tubona mengo bafatiye ko kumva zo kuza baratora umuntu mu batwara mu kinyegero. Baraboneka neza n'iryo himiriza ahubwo bitanguye ryo kugomba kwicisha abantu. Minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania zikambira umuvyeyi wazo Haser na leta ya Tanzania zakiriye gukemura ikibazo cy'umutekano kugira zibe mu mahoro ntangere, kugeza aho zo kwiyumvira gusubira mu gihugu cy'amavuko zimaze kubona yuko icyo zahunze cyaheze. Tukasha dusaba amashirahamwe kweri atwumvirize, amenye buri muntu icyo yahunze. Harabahunze icyo twita igikuku n'abandi bahunze ukuri. No kuri turasavye amashirahamwe atwumvirize wabakoze. Tukaba dusavye amashirahamwe dushimise UNHCR n'abandi barabe ivyo bintu ntibabibone yuko umenga ni ibintu bisanzwe, bamenye ko abantu turiko turishwa kandi tuzira ubusa. Nukuri mu kurangiza nanje niko ndabibona, kuko hari n'umukenyezi yakoma induru cyane, arabura ikitabara, arabura umuntu n'umwe yoza kumutabara muri iryo joro, kuko iryo joro naryo rya saa sita z'ijoro abajeje umutekano nibo bategezwa kuhaseruka bagatabara hakiri kare, bakabuza ivyo bintu bakabihagarika. None urumva nta cyamira, nta kigeze gitabara, kandi igipolisi arico cyitwa ngo kiraducungereye. None twebwe tubona yuko ngaho tugiye kwagirira ibibazo bikomeye. Dusavye yuko bodutabara bakadukura hano hantu mu maguru masha bikigendeka tutaramererwa nabi. Mu bitigiri dukura mu biro by'uruja n'uruza muri komine Kibondo, abafungiwe muri gereza hitwa Nyamisivya kubera gusohoka inkambi batemerewe n'amategeko barenge gato 80, abamaze kuburirwa irengero muri uyu mwaka wa 2020 nabo barenga 38. Kuva mu nkambi ya Mutendeli iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Ese wowe utwumva, hari itariki wifuza gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika? Uzayitugezeho, watubwira n'itariki y'isabukuru yawe, tukagutelefona ukatubwira uko wayizihije. Inshuti mwari muduteze amatwi, ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasili Gebehu, yarahagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese rero amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zashyiriweho guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona.